Jaké to je studovat češtinu s profesionálním lektorem? Teď vám to povím. Jmenuji se Ksenie Káva a jsem z Prahy. Češtinu vyučuji už 11 let, jsem autorkou 2 učebnic češtiny a také ředitelkou online jazykové školy Kroko School, tak jazykovou koučkou s mezinárodní certifikací a psycholingvistkou. Co to znamená? Znamená to, že nejsem standardní učitel, protože například nepoužívám ani žádné učebnice. Věřím, že každý z vás potřebuje svou individuální jazykovou strategii, která vám pomůže dosáhnout svých cílů. Moje metodika spočívá v tom, aby se učení jazyka stalo zajímavým a zábavným procesem. Během své praxe jsem pomohla mnoho studentům dosáhnout svých jazykových cílů již během 3 měsíců. Věřím, že učení jazyků by mělo přinášet radost, proto na mých lekcích vždy najdete spoustu interakce a komunikace. Pokud se chcete učit češtinu nebo ruštinu s potěšením, rychle dosáhnout svých cílů a taky udělat jazyk součástí svého života, jsem vám připravena pomoci. Objednejte se na zkušební lekci a překonáme jazykovou bariéru společně. Press like to learn Czech with a professional lecturer. Let me show you. Hi, I'm Ksenia Káva. I'm from Prague and I have been teaching Czech and Russian for 11 years already. Moreover, I manage an online Czech language Kroko School. I'm also an author of 2 Czech language course books, and also I'm a language coach with an international certification. What does it mean? I'm not a usual teacher because, for example, I don't use course books. I believe that each student needs an individual learning strategy which can help to achieve their goals. My method is based on making a language learning process more entertaining and exciting. For years of my practice, I have helped a lot of students to achieve their language goals in the period of 3 months. I think that language learning should bring joy. That's why there are a lot of interactive tasks and communication at my lesson. If you want to learn Czech or Russian with pleasure, reach your goals fast and make the language part of your life, I'm ready to help you. Как это учить чешский с профессиональным преподавателем? Сейчас расскажу. Меня зовут Ksenia Káva, я из Праги, и чешский, и русский языки я преподаю уже 11 лет. Также являюсь основателем и директором онлайн-школы чешского языка Kroko School, автором 2 учебников по чешскому, а также языковым коучем с международной сертификацией и психолингвистом. Что это значит? Ну, например, это значит, что я не совсем обычный учитель, потому что, например, в своей практике не использую учебников. Я верю, что каждому из вас необходима своя персональная стратегия изучения языка, которая поможет вам достичь ваших целей. Моя методика основана на том, чтобы сделать процесс изучения языка максимально интересным и увлекательным. За время моей практики я помогла многим студентам достичь своих языковых целей уже через 3 месяца. Я считаю, что изучение языка должно приносить радость и удовольствие, поэтому на моих занятиях всегда много интерактива и коммуникации. Если вы хотите быстро достигнуть своих языковых целей, а также сделать язык частью своей жизни, то я готова вам помочь. Запишитесь на пробный урок и давайте преодолеем языковой барьер вместе.